anjing. Tetep anjing. Tetep anjing geus aya NPP. Tetep raya kacekeun guys. Sabelah mulai gedor, sabelah mulai gedor. Emang sabelah mah kitu geus eleh gedor tetep raya kita hancurkan kali dua kompak kabeh tetep raya kali dua guys baim tetep raya kacekeun apapun yang terjadi guys tetep raya tetep tarik tuluy anjing kompak kabeh tetep raya kencengkeun siap di bismillah cicing menang nih oke siana guys dua kakeun teman pol guys Dagoan kali 3 dagoan kali 3 siap di kompak din kali 3 sama cing tarik kompak seraya teman apapun yang terjadi naon kitu aja topinya gitu kompak din siap ye kali dua Chan kita tidak boleh berbicara sebelum menang din kali 2 sudah menang kita berbicara oke kali dua player Bagong anjing 28 mawar udungan ada kadudungan gas harga diri orang samawar bismillah mawar din al inantung hai gas kayek nah tinggal goblok kayek Pak Deri Bosden aina Bosden kali 2 Pak Deri aina Bosden kali dua goblok hamba Allah iya anjing tema kali dua tema kain manfaatkeun lah kali 2 manfaatkeun lah kali 2 lagi kali dua tong bisa atuh euy kalimat teman kompak ya semangat anjing kali dua guys manfaatkeun lah guys kali 2 guys kali dua kali 2 manfaatkeun lah kali 2 guys kali dua manfaatkeun tembak guys yang mau bikin apa kali 2 eusi bosen kompak kita teman kompak kita tetap guys bisa ujung ketiga teman kompak guys orang baik guys dorong kita tetap si guys ameta teknik comeback ameta teknik bosle ayo teknik Ali Kuen anjing waji naon sia krangkrung banget yang ditonyok asa anjing ngomong tetep tinggal anjing Pandi aing beres ieu sia turun wan aing yang sorangan anjing heeh naon sia asa pepeleng siapa sudah hari itu goblok tetep fokus tetep fokus tetep sih anjing kali 5 fokus tetep kali 5 san boga keluarkeun dah kali 5 kalahkeun ye aina ye kali 5 euy kenapa kau udah enggak enak diam Tiaina kali 5 guys. Alungkeun kali 5 alungkeun goblok. Aing sabar dah. lu kitu tanu pepontongan mimiti teh sia Wandi mana sorak mana koplok Naon si anjing? naon sia tadi kok anjing kainnya ada cicing Memang anjing kalau anjing. Naon? nah sia pengaruh Iya aing Cuma sekali aing serang baper ya. Aing sarua aing tegeuna Anjing aing senior di TikTok diserang baper sia aing mah wede sabola sampah kalau kitu teh aing mah. hehe Anjing. Bapak anjing, bapak kenapa kau diserang Dia nyerang sampah. aing kira tanya kali 5 ji eta kali 5 ji kali 5 guys, ayo kali 5 kali 5 ji ayo masih si Ican goblok tong nyebut ican goblok kan cek aing anjing aneh anjing nah sia ka kali 5 guys tembak kali 5 sebenarnya aing kamarana ieu bantu dorong bos le terima kasih beda saeutik ya meta Allah teknik para MVP di dua sini kali mana 2 ji tembak ji terima kasih teman-teman oleh karena meta teknik Sandi bago Amen aja ji kali mana 2 ji kada ujung sih ada gaur bisa ada gaur kada ujung teman bos atuh nuhun Bayu kada ujung guys bos Andi kompak kalimat tahan alungkeun kali 5 alungkeun
Ai sugan aing teh. Wan, turun wan aing rek sorangan wan, tengeunah aing disebut baper. Aing gawe lagi. Aing tengeunah disebut baper. Aing bapernya Oh anjing. Paduli. Din. Ye. Ya Din. Jadi Din, jadi anjing. ya Din. Jadi ini peserta mau dikemanain Din? Ini sudah agak bagus fisiknya Din. Ayo ajolan anjing bisik tuh goblok. Ya ini mau diimpor kemana Din ini? Udah pada bagus. Yang paling dapan anjingnya ke batuna ye. Perindapan. Pakai kumis anjing ngerakeun buka tuh goblok kumis teh. Itu yang atas yang pakai baju hitam. Kenapa Din? Kerjanya gitu Din. Gawe goblok. Menye anjing. Kerja gitu. Kenapa kalian kerja? Pak. Bagus. Makan pengen enak, kerja tidak benar.